Manipuri Student Federation MSF na sinjal langjariba one day drug awareness campaign on aikoi mayai kaba nisha thadoklasi haina mingtholjaba campaign asibu haudoknabagi tanja adoi laujage ahanba maktada kauthokсage akoi mayam punamagna ikai khumnajaribi oza Dr. Asem Babina, Associate Professor, Department of Psychology, Manipur University. Loina Mathangda Kokachage, Oja Dr. Haubam Indrakumar, Retired Associate Professor, Department of Political Science, Model College. Mathangda Kokachage, Maya Akoi Mayam Punamaki Yamba, Akoi Mayambu Sindam Sintakpiriba, Mayamgi Yamba, Manipuri Student Federation Gi, Housing Maya Lushangi, and a President Gitaupubiba Yamba, Hizam Roshan. Masigloina Kokachage Yamba Fernandez, Salam Fernandez, Taram the Opagi Warol Pibi Nabagi Damakta Kokachaki. Tagasori. Ahanba maktada ngasigi one day awareness campaign aikoi mayai kaba drug thadoklasi haba asigi program asida athoiba mithunglen oina Lengsin Biribi, Mingoin Hangatsarabada, Dr. Asem Babina, Associate Professor, Department of Psychology, MU, Dr. Haubam Indrakumar, Retired Assistant Professor, Department of Political Science, Aduga, Manipur Students Federation, MSF ki, President Oina Suthau Pubiriba, Aigiyamba, Hizam Roshan, Amadi, ngasigi print and electronics media gi lingbiragliba sinraw sing amadi aigi nungsijaraba class 10 amadi 12 ki mahiroi sing busu taramna oksari amadi thagatpa phongdoksari aikoina ngasi maksu Manipur Students Federation MSF na drug use prevention haiba program asi campaign asi leptana sathajaragli Sataduna zu lakli ay samaksu Drug and Affairs Secretary ama oina masigi mayokta program kayamrum sinjakre aduga ngasigi asigumlaba program asida lengbiraglibi ikai khomnajarabi aigi nuksijaraba chhatra chatri sing aduga athoiba mithunglen singbu taram noksari amadi thagat phongdoksari haraga losinjagi Thagachari Yamba Fernandez, Salam, Drug Affairs Secretary, Mayai Loshang Busu, Taram no Opagi Warol Tambiran Bagidamakta, Loina Makasa Tarak Pasidi, Head Office Mayai Loshangi, Hazaki, President Wina Taububideba, Yamba, Hizam Roshan Dagi, Maruiba, Warol Karelawinai, in Chinchari. Ahanba maktada handak pangthokadoriba Board of Education Manipur Washem amadi council gi makhada class 2 ke exam pangthokadoriba mahi roisingna mangna tadan leiriba exam asibu koigi exam asibu mayukna nabagi damakta MSF na sinjariba coaching asida yaubiribi khwai punamapu MSF ki maikai dagi taram noksari MSF na kari damakta one day awareness campaign asi sangsalibno habado ai tentangna thamjage aduga mangda lengsiliba oza mingoina pallabada Dr. Asem Babina, Assistant Professor, Department of Psychology,
Manipur University kai khunu sari second speaker da laibo ayoza Dr. Hobam Indra Kumar, retired associate professor Department of Pol Science Model College oza ni su kai khunu sari amadi coaching asida koigi thawai yaungna takpiriba oza singbu su kai khunu sari MSF na ahumlak suboina ekoi lairik ningthina tamse hariba campaign asigi makhada koi lemna lausing takpi tambibagi thoram ama koi handaka tharaga Imphal East amadi Imphal West na silaga ahumlak suborongani masi gamari lainana koi mahiroi singda koigi naha singda sahaidaba nisha koina mayamna khangnariba hainariba drug asi koi sadana nahama tungi Manipur tungi khunayama sembada thodang longmina nawgi damakta nishabu thengdriba isabu chadriba mairoi singi damakta MSF na ngasisu level ga lakhibani duga chadriba singsibu ekoina kanjahong nabagi damakta ekoina tangai phadana MSF na hokhiba 2020 gi October gi date 13 da koi drug use prevention haidana campaign asi hokdoklaga koi ngasi sum khatana lagle tasengna koi gi naha singsina koi gi tamthiraba nisha ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ psychoactive 하이나수 ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ drugs 하이나수 ꯈꯪꯅꯩ drug 하이ꯕꯁꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ drugs ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ pharmacist ꯇ ꯌꯣꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ drug ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ psychoactive 하이ꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯉꯁꯤ MSF ꯅ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ MSF ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯎ ꯑꯐꯩꯗꯧꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯛꯆꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ngasi Indiana khoi chathariba lan Indiana khoi yengliba miyeng ekhoina khangaba khoina uraba ngaktani mahiroi sing ekhoina achauba thogdang ama lauraga Manipur su kannaba khoi hona mathau tai kanana su khoi gi damakta kalloi kanana su khoi gi damakta ngakpi sen biroi ekhoi natana adu ragadi naha khoina iramda Manipur khoi bu kangadawa khoina drug season adana khunai sibu hena maning hanaba thaba khoina tawru gumsi haidana MSF na ngasisu thamjari ko koi drug chaduna koi nisha season aduna ai koi kaidawnungda iramdam gidamakta koi lepa mathau taraklam matam sida koi nisha season adana koi bu punsibu koi lamangkhangda miyoi amagi oibagi hingbagi athra thoktraba aduguma miyoi ama koi oigumsi masina akhoi iramdam akhoi Manipur se akhoi puna ngangminagadoi. ง asidi koina ningsing bayai
1980 की September की date 8 ta thamkiba Armed Forces Substitution Power Act 1958 asina lisang sina sahi nifu surafok sida Manipur hingjari ba furup khudimak ki mioi khudimak Armed Forces Substitution Power Act ki makhada wat panaiba nupi oiba singi izat sing na oiba gi punsi ngasi Armed Forces Substitution Power Act ki makhada ngasi di kap mirau khona thalaba ek asigi makhada ot nei khraba sigumba India gi loilam sandokba India lengakna iramda Manipur sida tattana ngasi su makhatana tawraga lagle masida ikhoina naha oiriba ikhoina iramda Manipur kannaba ikhoina kari gidamak dak season ga doino iramda Manipur ikoi kannaba India na tongan tongan ma lalong season lakliba sing ngasi ikoi thengnanaba afaba mai nahama koi oirakanda iramdam akoina ngakchenaba iramdam asibo akoina ngakche senjaraganda iramdam asigi tonganba mahaw ama koi punna phangminanaba koi honaba matam sida na kaya ma ngasidi truck ipakta ngahonduna lagle akoina lowi MSF na kari haina drug se India lengak na pijabani haidan kari gi jinja da leiriba Assam Rifle India ki military force mayam ama leina khangna ngasi drug sing pusalak libano popi pambi sing da thali bano masi India na khoi gi damak ta karim yeng gi habatu ani subada khoi na chajanaba khoi na thaknaba mapan dai ngasi di purak laga lagle masi su amuk India lenga ka shanti gi wari sanariba kanguga tawnariba pistoki khudimakna khoi gi lifeline ori lambi singda ahen taxing gari driver singda khoi gi truck singda tongan ba khoi gi settle communities ki polam khudimak moina tax logduna khoi gi hingbagi lifeline ori lambi da khoi tatna ngasi su disadvantage piraga leiri masidi ekhoina yengba mathok tai aduga Manipur da leiri ban ha sing sina ya banamu nisagi pak ta ngawduna mu laithok lagadi iramda Manipur se karom da leihogani habaduni adugi da maktani MSF na ngasigi yamna chamlaba koigi one day awareness campaign asi pangthokpani tangai phadaba amakak oirakba nakoina class 10 gi certificate pairaga chatkibe class 12 gi certificate pairaga chatkibe dubu nakoina Manipur sigi de makta koigi nisha sijanadaba iramdam nungsiba imaleba ki damakta kaiguma thogdang ma loge haba wakhaldo khalakna bagi damakta koi ngasi tangai phadana koi sinjabani si kai ge koi MSF na sin basa ha koi horen madam na ngangbi gadaba topic to ai haipetang noida haijaram ge ko madam na ngangbi gadau se naha singna karamna psychotic substance fu lana season roidage habne drug ka minus season roid hadi koi drug season adre na lawri ni ko nahani noi drug sukjin season adriba koi kwa bu churupu talab ju thakri bani na koi ne khali ne ko masi season raktana ba tongan ba koi drug sing season raktana ba koi madam na horen thambirakani ko aduga ani subada Dr. Hobam Indra Kumana Manipur haba Manipur se koi gi nungsi janana leijaramba hingminari purup khudimaka nungsi janana leiminaramba koi Manipur asi India da tinkhra matungda nungsi janana leiramba purup sing koi magi khalaga masoi tarakpagi matang sina oja retired associate professor department of pol science kana gi damakta no ngasi saramadi madam na laglise ha sine aikoi imaleba ki damak iramda Manipur ki damak aikoi isana ngakjaba isana kanjanaba aikoi honaba habse aikoi hawrak labane MSF na ko na singna drug ta hujik laishu raga chat kadaba nate iramda masibu kannaba iramda masibu hin ngakjanaba aikoi honaba mathok tarak pasina maram orakanda aikoi hairiba one day awareness campaign asi pangthokpane drug na sogalaba kunai India na sogalaba kunai asi kalongna bagi damakta masida nate koi
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯗꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ थागतचरी याम्बा ममल यामदबो वही क्या थम्बिरंबगीदमक मथंगदा कौखतचगे अखोई मथंगदा कौखतचगे इकाई खुमनबदा मतिक चारबी मैडम असेम बबीना एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मणिपुर यूनिवर्सिटी मैडम ना वारोल खर थमद्रिंगै मावोइनना मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन MSF की माइकेदगी ngамजब खुदोल मचा अमतंग तंबिरंगाई चलजिंग Hello everyone. Ahamba Magtada, Sir Indra Kumar Buikai Kumdabuchari, and second Roshan, thank you for inviting me. Aduga, I get the abhaba opportunity ne ko noi me amga interact tau bahai base. After all, youths are the pillar of the future. Natra. Okay. I ming Babina, I was Manipur University, the Oza Oiragalai Zari. At the same time, I'm also a practicing clinical psychologist. Ngasi topic say I'm important about topic ne. Sige matang da mapam da kaya ama sungang jagre he na sungang badarkar lay hay na khale. So terminology ani nay na noida understand ta honingi se. First ta youth hai bama. So miyoi base pok padagi hauraga siba phau base tangkak myam ama khaidok tro khaidoi natra hek pok base khoina kai kawi angang natra childhood adugi mathangi tangkak se khoina kai kawi adolescence ko or I would say youth or akhoine amna common oina khangna bada teenager ka haise ko adugi matungi tangkak sina khoina adulthood kaweba ahan like akhoi gumba so noise kai population no kai no youth ko aduga tangkak mayam sida khwai dagi luba tangkak at the same time khwai dagi nungai ba tangkak khwai dagi energetic oi ba tangkak khwai dagi aphaba tangkak se at the same time again khwai dagi so awaba nungai taba phau bo tangkak se akhoi na youth ki spirit so oi kai maram gi no noi phau tra phau ina tra suddenly like harau ba ang harau rani Facebook ta kana lom na hi re kai na banglang harau rani natra then hi harak pa do loi gre na muk noi zert lang na muk phau rani adana Sige phase of life se amna transitional oye ba transition se am why butterfly sibu pai daga thoklak pura ni pok padagi kai dagi hana thoklai hana kai dai tholai haina larva dagi tholak tra adu da mana butterfly on bagi tangkak se no enung chini kai na hogai biru so ba butterfly do kai do yai si ba su yai ba Sige period se adolescent period adolescence ko youth period se nasana butterfly dong na pai na bagi damak ta hogai rak am darkar lei
but unfortunately noi sing sida awat pa myam amasu layeba ai di psychology gi ozani na psychology gi matang dai nai na ge ba because it's very important ko aduna awat pa se kai no haiba matam da khoi na psychological explanation pi de tar de khoi gi khoi first ta khoi gi cognitive functions hai cognitive higher di kai no khangbra ta gra bonoi hana kai no thinking very good wakhal khan ba process tau ba ningzang ba se khoi gi cognitive process ne ba the way we process information suppose aina noi da huji wa ngangi se noi na khali na tro kana gum ba khadi mun na taram ba sai kana gum mam di tumi na phone ngam bam si ai kana gum mam som da yenga ga wakhal khalam bam si ai mi lo indifferent se lai ba ko aduna sigi cognitive function na ma lai ra then mathang dana akhoi gi emotion ju taram mani da noi ne am toina nungti gi thingnari ba pote emotion ni ko the way you feel harau ba phau ba nungai ba phau ba ko kapning ba phau ba asau ba phau ba inghalang matam si emotion ka sam control to ngam da bani ngam bra ne nei mama na ibe ma ko ndam ta pheng dok piram mu ka da ngamaroi kai na ga batang ga lau ba tawdra nupa macha da gai bungo ngasi ti like paro na manap du ga pulu no ka ha da ayum thado jeng rani natra so first of all I know je haija ki ba khoi ki cognitive maturity se lai tri ba cognitive maturity se chahi trai pan phok change balak pata adu noi phane amna gari thobolo hai naram gari dayam ba hai bro hai da bra hoi hai ba noi loi chahi trai pan su ringai da gari thoba hai ba kana kana yawi khu thangalo but noi driving license ki office se chalaga license pio hai ba noi phangadra phangoi kai maram gi no nang thak gan gari thoba hai ba but kai gi no chahi su da ba hai se kai no physically fit oi de hai ba nate ba nangi psychologically huje ki cognitive emotionally fit oi dri hai ba ne gari thaw se lai ga jane se machine lampak da su guru ru thaw ai but lambi da lak matam da di gari thaw se yam na section ma darkar leitro unpredictably kano khui ma lan chalak be angang ma lan chalak be natra adugi decision making problem solving sing se khoi kai na taw doi na khoi kok na taw doi ne ba अरे नंग जी युम दे खनरा ला एने गाड़ी से बिंग का थोड़ा लागत्रा साउंडिंग वन में तदी गाड़ी का से एक्सीलरेटर बंगले खतरा इंगला को मतम दा कोई की इमोशन सिजु फादा बंगम द्रीबा वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अदुना सरकार ना चाहे 3-500 द्रीबा मिसिंग से गाड़ी थो या द्री हाई से फिजिकली फिट ओइ दे हमते साइकोलॉजिकली फिट ओइ द्री अना चाहे 3-5 की मतुंग दनोई लाइसेंस फंगी ने चुमरा लान ब्रा तो सीना सिंपल ओइ बे एग्जांपल ने बा हाउ अखोई की psychological development se evolve tawri ne ko till the age of 18 aduna sigi period se mioi bagi life that yamna important period ne because many crucial milestones develop tawi ba nang se punsi chupa kana oidoino karamba mi oidoino hai ba se nangi chahi 3 phau da lep toine aduna ni ko angang daga aphaba ba yeng hallu ko ai hujik I'm 36 years old I want hujik ai phatta ba yeng matam ai khandok pa ngamani ba si phatta ba ni si phabani hai ba se khandok pa ngamoi dra ngam ga ni ba nei mama da khairu so ba ngam ni ba but noi chahi sida di khandok pa se ngam giroi ba because again ngasai ai no ji haijagi ba do psychologically emotionally noi se mature oidri bani na khandok pa haite ba kyan tai ko but akhoi gi punsi gi lep ka dori ba yum sigi foundation di akhoi sigi youth sina sem doine yum mama saba matam da khwai dagi pisa changi se foundation da natra sigi hujik oi di ba structure se ai no hong do ke da ya gadra ne thugai ra saba natana aduna noi na punsi chupa lep ka dori ba yum gi foundation se noi gi hojik chahi sida semba matam ne ba yan dai ko am nudra pressure jam lei bani sigi chahi sida aduga unfortunately angang macha oiri ngai di mama ampa na guide to bo yae ba yadra ibe angang se ai gi cha sing do ai hujik nang si cha nu phai phatti hai chat pa ya ya di hai be moi ille ba in brain da bra ille ba but inghala ko matam da mama ampa se am struggle to we kai gi no ai su noi gi wakhal da inghala matam da there are so many hormonal changes hakchang ga nupa ga se makon ga se chum na ga ngangam ba se bo khongak tra khongak ta bra there are like lot of physical changes happening hormonal changes me amne nupi macha ga se mapum phagalak pa aduna sigi hormonal changes me amsro akoi ki psychological functions jam impact lai banina sometimes
angang machadaunasu aise leiba ngamdaba at the same time ahandaunasu aise wakhan khandaba ngamdribanina there can be a lot of wrong decisions in this phase inghalakpa matamse aduna niko hojik ken MSF naga sinduna sumai naga program yam tawrise kaigino haiba matamda noida awareness piri neba phaba se kaino phattaba se kaino haibagi hana khangbo itaradi noi khandokpam charam dai da noi decide to gatang su khandroi dra haidi oh kaino si yad de ko kai se thaina di kaino ga se hotel ge chapo ka se kaino gi newspaper ge mu ma buda ha pa ga charam dra charami kasu khangam de but hojikan di oh adu gi amu bas da cha taradi akoi je cancer pak na ba yai khot pa ya hera akoi cha de dana adu main tau dana khangak taradi noi zo hayeng suppose noi gi chahi se da noi da khatang dangerous oiba situation thengna rakpa matam da khandokpa ngamoi rong haktang da so I di like oh cha ba se phai natraga phatti hai ba se ta se nganoi na cha ge hai dai noi khutta di lai re kanam ta na thingu ya ponte but at least choice am di lai tra ai cha ba yai natraga ya da ge hai ba ko aduna aina youth ki matang da haijaning is na kai no hai matam da youth hai ba face yam vulnerable oi ba face ne mi na ngang ba taning da bi isana zo muk tau doi ba pot se ai chummi bra lali bra hai ba zu khanda ba ngam da ba face ne ba aduna sometimes parenting da so khoi youth dang da so aina sa awareness bi matam da ai youth dang da target tau de ko I also like try to give awareness to the parents parent da so hang understand to hol ba or even oza da so akoi ki phone ji so sometimes update tau dra software update tau dra ba ha nei da sum season lai bra ne laite adu main tau da even parenting da so update tau bom darkar lai ba angang macha dang loina bagi mong do hayeng inghalak ko matam da di loina rak paya de because inghalak pa matam da di noi gi chahi gi matungi na emotion control lai tabani na mama ampa ga se khatanga sauna ba da phunarage ko aduna sigi inghalak pa chahi se one of the risk factor ne nubi macha da su yam toina thokpang haktang sauna raga imai pa se nung sidre kaina khanda hauda ba mi kupta ngaktang khangna da ngai ri ba nupa oira mo oira yum da gi chen thokhi ba gumba si thok ta banate nupa macha da na khenai ko pe behavioral patterns su khenai ko nupa macha da na ngaktang nungai ta ba mama na ba gu khana bu oiro oza na bu cherak bu oiro parents na bu kaino ma lai biu hai ba da yad da bu oiro or thaban jong ba chat ki hai ba da thingak bu oiro ko kainom tau ba da thingak ki hai ba matam da sounding aga challenge ma la e ba noina hai di ai tau ge kaino mukna bam la e ba and parents ka or I would say authority ka noi ka challenge so matam da sometimes ani magta so eba sok tra noi thok ya ro mani da yum dei chen thok ra ge kain tau ba ko aduna sigum basing sina noi gi punsi chupada dak pham oi ba ya ba sok po oi ba ya ba yamna leigale thengu thengna re ina youth ta aduna youth haiba face ya yam sensitive oi ba period ina sometimes aina dang tori ba khudimak se aina chumme haina khanda basu khan basu darkar leiba ai chum de sometimes ai emotions ai saphane am sounding basna ai se pura ga chat pa yad de ko hai ba se khan ba ma darkar le ko sina youth ni ko second da hujikandi substance use se am common oire chahi nipu manga suba ahan lamana yu thakpa horage addict churi hai bas diam rare oina tanga taram gani da tabra 45 suba amna huji guli ja ba hogale kai sibu haidi yamna tangna thu eba but why youth ki population da nisa chabagi haina bi se kai maram gi no haiba matam da ngasai gi wakhal phada bangam da baga ko emotion se control tok bangam da baga sina su yamna mari leina ni haina khalle ko suppose nupa macha ama hak mai hai nupa attraction hai se gi chahi de am toina thokpa pot ni thok tra class ta noi phamina rak pa nursery gari ngai dadi kem khalam da ba nupi macha do hayeng class 7 8 ka karak matam dadi ma phazarami ne manai ngodi ye ga ine kaina khalaga wakhal ga simi hun ga dang chong ba sam toina thokan ba face ne ba say opposite gender attract or opposite it's a phase of life akoi na kachu thingu ya baratte ya brane hujikandi amarom dadi akoi gi matam dadi social media si thoku tholakte noi matam dadi tumina parents ki phone hura lagas account ka hang dana picture ka thagat dana message ka thana dana yamna communicate tawna ba opportunity se yamna leire ko aduna siguma mi kopsi da kai doge haiba matam da
sometimes yam simple oiba example da nupa macha ama nupi kainare tha ma koina ba nupi to kainare haibagi thawai se nungai roi like emotion control taw bangam dri bari na hek ta wakhal ga se ayaw na khalani are ma mana bam na bhai to si guli je am khatang cha logic nang awawa da loi kau phara dom ni hairani ba natra awawa se loi kau da ni da mani guli am do chasan grani ba loi banai bro nisa hai si ki problem se one time use na te ba nisa is always na one time the free da jar loi re kan ayon ma mina no na one time free da pi gra loi re second time third time nang paisa uran ge da mat ke da pot yon tho ke da tawra ga dum la do bani chumra lan bra laktra aduna si chahi sida ngasai ki maturity se lai tabana maram oiraga very high chances of getting nisagi mayai da tagi bagi chances se yam na wang na lai aina kolom se kolom ama paye baina kolom se aina kai da sizna bayai kai da sizna bayai e ba da sizna bayadra e ba da sizna sign to da sizna ladik e ba da sizna but the same kolom se aina mi gi mami ta thin ba da sizna ba su yadra yadra so kolom se neutral bo object amane ba aina ka maina use to ge hai ba du ne ba important ori se aduna lairi ba hojik available ba substance sing je loin masa masa gi use lairi ne ba corona virus la ko matam da noi gi sanitizer do alcohol ki percentage kya ya bo darkar lai tro ma hek to sin bai tamakta darkar lai tro but the same alcohol do kana gumba na di nisa gi da season nei ba kolom adumaina kolom ju jam neutral oi bo object te aina e ba da season na ba ai ma da wo da season na ba ai but kolom de nai na mit thin ba da season na ba si ai ai yum da lai ba thang se no ma ai fang yum se thang yaw da na function taw ya ponte natra tum hogolak padagi but ai gi chahi ahum su bai chanu pi na thang do pai ba matam da di ai thang du gi season na bam khangadra kana bam khangadra aphabo oi gadra oi roi ba aduna nisa pum namak se masagi lai ta basu ya de lai su lai ni kana gum ba khara na yuon ba da seasonary pha ba da seasonary but it's all about how you use it thang do ai wa dari sok na ba season de but ai gi chahi ahum su ba ngang da di thang do sok na ba mu oi ba aduna nisa si di phaniam na ayon ba mi da thingura so ama taw ro so loi nei ra de ke taw bangam ponte but yam important ti kana no season na ga dori ba mi sing do da season na handa ba yam important oi bro oi da bra aduna phata ba hai ba si di loi lai everywhere da but khwai da gi phat important ti noi na samak na kamai na phata ba do no hai do no hai ba yam important oi aduga sometimes ai gi nak ta nisa cha ba angang amala ko matam da ai mangon o nisa cha ba si phatte nisa cha ba si use phatta ba ni churup se phatta ba ni guli se phatta ba ni hai ba si ai adu na te ba interest mi khudi mak na use seasonary ba nisa chari ba mi du nisa je phatte je khangam moidra ne khangam gani ba but important oi ba question ni psychological perspective ta gi ek tar di kari maram gi nisa chari no hai ba je thigat pam darkar le nisa se ghalak pa angang sing sida chaba gi maram se ai khatang hai di common oi ba reason se list out tau jage first ta mama mapa nisa chaba oi tar di angang hai se uiye ba ai gi chanu pa na ai gi husband copy tau na bo nei ai gi chanu pi na ai copy tau na bo nei sidi keno ne ba chana bi ne ba ko family da nisa chaba yaw taradi yamna angang sing se nisa chaba gi chances yang wang na lei akoi na si se observational learning ka web ko then second da family conflict imong je nonga nu mitabo ngarang gang daraga lei ba family se nungai ga drangang sing se nungai roi ko ngarang nang naraga lei ba family sing da gi tholok pa angang sing si ju nisa chaba gi yam chances yang wang lei ke na wakhal pothana ba mina nisa chaba se wakhal pothana ba ne ba yam bana hidak oina season ba hoi nungai ning bagi season purpose to khangbam darkar lai ko haidi aina aigi client ama yeng mama tam da purpose hana thi ba nana hidak seasonary se kari gino kana gum bakhra di awa ba pothana ba season ba sulai kana gum bakhra na exclusively aidi party taw ning hai ba season ba sulai ko aduna yes third tana angang duna nungai ning bai season ba nungai ning bagi fourth tana some personal issues lai bagi season ba then kai gumba inghala ko matam dadi oza na ngang oza sing na so koi ne awareness pi baje chhatra noi gi chahi gi chhatra sing si da koi na concept of self develop the period ne ba isa se amna ai se kana nu oi dori ba se develop the period ne sometimes khatanga thi ba wai ma hai ba duna maram wor ga punji ju badak pham lei ba su yawe ba hai di ba sama tom da handa na pung khan da khan ba ai se mi oi tra bani ai se value lei tra bani
ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯡꯈꯟꯗ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯔꯒ ꯈꯥꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯔ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯟꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯃ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯟꯍꯦꯜꯗꯤ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯂꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯗꯤ ꯐꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯒ ꯀꯥꯎꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯅꯤꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠ ꯅꯪ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯃ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯗꯦꯚꯦꯂꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯗꯦꯚꯦꯂꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇꯦ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯇꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯐꯇ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯐꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯊꯔꯠ ꯋꯦꯐ ꯐꯣꯔꯠ ꯋꯦꯐꯇꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯅꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯕꯠ ꯑꯦꯚ꯭री ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯪ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯒ ꯈꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯒꯨꯂꯤ ꯊꯛꯑꯒ ꯈꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯔ ꯈꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯚ꯭री ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯝꯍꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯆꯥꯔꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯀꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯏꯠꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯜꯞ ꯅꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯔꯤꯝꯁꯇꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯊꯣꯛꯑꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯦꯚ꯭री ꯌꯨꯠꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯊꯟꯗ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯨ ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯀꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯐꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯨꯕ ꯀꯥꯗꯣ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯔ ꯐꯨꯟꯕ ꯂꯩꯅꯤꯟ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯕ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯄꯥꯜꯂꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯌꯔ ꯆꯪꯉꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯆꯩꯅꯥꯈꯣꯟ ꯑꯣꯔ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯗꯅ ꯅꯪꯅ ꯊꯟꯗ ꯐꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯪ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯄꯨꯡꯁꯣꯟꯗ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯩ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯅꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯨꯂꯤꯌꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯨꯂꯤꯌꯤꯡ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤ ꯇꯊꯤ ꯇꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯁꯨ ꯇꯣꯡꯈꯥꯏꯅ ꯀꯣꯅꯔꯝꯗ ꯐꯝꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯤ ꯇꯊꯤ ꯇꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕꯤ ꯁꯤꯙꯕꯤꯕꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯊꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟꯒꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯝꯊꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯅ ꯆꯟꯅꯩꯅꯔꯒ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯁꯜ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯅꯦꯝꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟda ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯗꯦꯐꯤꯅꯦꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ इवन अगांग लाइक लाइसु हेतब अगांग ताइदबम थोकते लाइक फनेयाम ट्यूशन चामा चचसनु फनेयाम पैसा थादसनु बट फैमिली दो हेल्दी होइद्रबा मागी पर्सनल स्पेस तो हेल्दी होइद्रबा मागी सोशल लाइफ तो हेल्दी होइद तारे डेफिनेटली निसा चाबगी मन बस कई बचांग हेंगलकनी एट द सेम टाइम नंगे एकेडमिक आउटपुट हंदरकनी अदुना नोई चही से हम टारगेट तौबगी मरम से नोईदी ऊसे ऊसे पामी अमा हौगलक तंगाइरी बसे याम केयर लो दरकार लेत्रो इसिंग भजना चाइभम थोई फत्तबा तौबम थोकते नत्रा नोइस ऊ हौगलक तंगाइरी बगा चप मानेबा अनटिल एंड अनलेस नंगसे ऊ अचौबम ओइद्रि फावबदी यामना याम चेक्शन बम दरकार लेना चांग नाइना इसिंग थाब कैना इसिंग हैबीगदबा हार हापीगदबा अदुमाइन तौबा दरकार लेब नोइस मखोंग से याम भजना सोंग दरकार लेब अदुना ngasiगी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जु वन ऑफ मखोंग सोमिनिको hayeng like noisu hayeng stressors मैम थेंगनरक मतम ओ मैडम बबिना ना हाइगिबदो आई तुम रीच आउट तौरो कशु काइदा I'll guide you को मैम हम रीच आउट तौरे hayeng personally wari sananingo so I dum very open को because I na sunga sai ho would haise give the after all you are the kind of pillars of the future noi phaba haise koi future generation phadoineba ko aduna noi di u hogalak ta ngai bane until nang je full grown
उ पाम्बी अचौबा म ओइद्रि फावबदि याम चेक्शन बम दरकार लै मखोंग हाइदि नाकन द लैरिबा नोइबु सेनाबिरिबा नोइबु गाइड तौबिरिबा मी सिंगसिना मखोंग फजना सोंबि बम दरकार लै को अदुना substance use drug use or even hojikan generation da anauba screen time addiction chizu addiction makhalam ni ko loina bang noi phone painam gani phone chizu internet thing ma matam da akoi yang wadra yam darkar lai ne hojikan ni phone jinam easy o hele ba but ngasai na haizagib do kolom se mit mi gi mamita thin ba da season ba sia I ba da season ba sia it's all about use aduna screen time addiction is again another kind of addiction amo oira bani ko ni sadang chabagi natabi dasu electronic addiction screen time addiction is akoina care lawam darkar le nang nunga no mitabo game san PUBG sana lai dana mobile legends sana lai dana pi maja nunga no mitabo Facebook Instagram to lai basu again another form of addiction ni ko aduna si mayam si ai hairaga the ai lotion jarage noi gi site gi anything hangning ba yaubra Kashu kaide hayeng hangning asu dum madam de reach out to biro ko ai je Manipur University ki Department of Psychology da dum lai gani ko aduna aduda lau tanasi aduga noi gi chahi siding assign hai give do yum gi foundation semba matam ni yum ama yam kayam na building awang wa thangat toi no yum jama kaino building cha ma thangat kera ani thangat kera je kaida depend tawi foundation da depend tawi ba aduna noi gi foundation se apha ba kaino exposure tawdana aphaba bachinjak chadana aphaba wakhal khallaga akoi hakjang dang phaba dang important oi de ko hujikandi akoi khanba wakhal gi mongsu aphaba khanba ma darkar le ko so for the overall well being hai je hakjang dang phaba ya de hakjang dang pharaga wakhal di phatadi nungaitra di well being ko de ko well being oi na bagi damakta pulap phamina se si hairaga ai lotion jarage thank you थागतचरी मैडम ममल यामलबो वारो क्या थंबिरम बगी दमकता मथंग सिदी मयामनसु मसादगी फंबदसु उबिरम बगनी आखोय मयामसु इकाई खुमनजरिबा आखोय मयाम बुलमजिंग लताक पिरिबो ओजा डॉक्टर हौबम इंद्र कुमार रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मॉडल कॉलेज ओजादा MSF की volunteer इचल नाउ इचल सिंगना अचंबा खुदोल अमा तंबीनंगाई मतन तंचा लौजकी Good afternoon, everybody. Hujik yamna phajaba drug ki menasama drug na wahanba drug na laibag asi narol sing tumdana manghan nabagi kamai tawdana manghal loidage habagi yamna phajaba session ga loina na pigre masing aktang potha boina potha baidi nasagi puncture tok thok bodo drug ki karigi wakal yamna khoi ki keno sida brain sida aya tungdana leibagi ko nungai ta ba ma leidana ari jarda sabagi talab sabagi yu thakpagi churup thakpagi leidiba mayam singse masing aktang puncture tok thoga politics ta ungta pusalak ya ba politics ta pusalak doi si karigi no ayda अखोई नंगसी नंगी बसे ड्रग तक ही है ना साथी वा लाइना अमल लई खंगबरा
पॉलिटिक्स तने ड्रग तक हेन साथी लेना लेब लायंग यादव ड्रग ती एड्स ती लायंग याय हिदाक साई आरटी साई अते अते साई हुजिकी सिदी पॉलिटिक्स चंगप मतमद नंगना पॉलिटिक्स चंगप मतमद लायंग यादव अमा लैयब लाइना अमा अदु खंगब्राबा खंगदेबा करप्शन करप्शन है नंगना कैंडिडेट तुदगी पैसा लौरुब याय लौदब याय भोट मतंगदा चाक चारुब याय चादब याय मोजाफरी लौरुब याय लौदब याय सि तौनरिबनिको हुजिक नानथोक्तन चेनब यारोय मधुगी करप्शन दो मधु नंगना नंगी नसागी हक राइट टू वोट से मसी मांगहनजरगा योनथोगा लुपा लिसिंग अनीदा लौरुबनेबा नंगी राइट से योनथोएबा सी अखोइना खंगदे पॉलिटिकल अवेयरनेस सु खंगदे अखोइ लेबाक्सिदा लेरिबा नहरोल सिंगसे पॉलिटिकल अवेयरनेस लैतेबा अते अते अवेयरनेस ति लेरंगनिको आइना पॉलिटिकल साइंस की छात्र मोइना ओजा मोइना नखोइदा हाइनिंगसे बोर्ड सिंग आलतन लाकदोरिनी म्युनिसिपालिटी की लाकप याय पंचायत की लाकप याय असेंबली की लाकप याय अदुगा पार्लियामेंट की लाकप याय मसिगी बोर्ड सिदी सोइद्रबने राइट टू वोट सिदा नंगी चावरब हक अम लई लुपा करोड़ अमन लैब यादबा अदु नंगना लुपा लिसिंग अनीदा योनथोयावाने मुन्ना खलुको आइना हारिसि अदुगी करप्शन दो लैत्रब मतमदा अखोइगी लमसे नुंगाइब याइफबा भोटर असेंगबा मनंग ओइगनेबा नंगी राइट टू वोट तो तसेंगना खंगकप ओइगनेबा अदुना आइना हुजिक अहानबगी इंट्रोडक्टरी पार्ट अमा ओइना पल्लिबसे ngसाइगी अखोइना मसि खंगक्त्रिसे राइट टू वोट खंगक्त्रिसे करिदगिनो हाइबदुनेबा हौरकदोरिसे September 21 1949 दा मणिपुर न भारत तिन्ननबगी सोई तौरे बोर्डसनर महाराज गा गवर्नर ऑफ असम गा शिलोंग द सोई तौरे सिगी वारी याम लैखरे को नुंगाइतबा मसी इंडिया की पॉलिसी ने आइना पलकदोरी बपोसे इंडिया द तिल्लुबदगी अखोइना होजिक लेरिबा फिबम सि करिनो हाबदा अमगा नुसिनदबा ट्राइब इसिलिनाउ लेरिसिंगसे 35 इफन लेरिसे कुकी थादरगा 34 लेरिसिंगसे मसी अमगा अमत नुसिनबा यादेबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तोंगाना तागे हाइरना नगासिंगना तांखुलसिंगना अदगी असोंदा जेलरोंगी कांगबुना मुसु मोय तोंगाना तागे हारिदना असुमाइना तोंगाना ताबगे होजिकसु नय कुकीसिंगना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हारिसी अखोइदी सिरेसु सिनी सि फंगद्रगे एदम लान तौनी हाइबनेबा नय मितै तुमना हाटकनी हाइबनेबा पॉलिटिक्स से सिनीको या मुन्ना खंगदोबने मितै तुमना लोइना तांथोखरगा अखोइना पाइहौगनी हाइबने मफमसे मनुंगदा सेलिबा बैकबोन दुदि अदुनी मधु अखोइना उदबननी मधुगी थ्रेट तो उगदौने अखोइदी लाइरि खरा पारुरमनिना नैनरुरमनिना मधु उइयाबा मखोइना खल्लिब वखलदो अंगांग नो बी खंगदे अमा खंगदे हाटकदौने एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट सारिसे मसागे नंगे ड्रग तो चारदि मी ngaoidana तबम खंगदेदना युरु तपथाइ थक्सलो लुपा 10 कुन की थक्सलो अदो अरि सोरोक लाउ चलनी मंगोंदा ब्रेन दो फजना इंगना शांति लेना सटमिनबा वा तानबा याबा खनबा लैतेदना अदो माइना मखोइसे ngaorबनेबा कुकी सिंगसे ngaorबा ड्रंकन ओरबा अदुगुंबा पॉलिटिक्स समा लाइसे मखोइदा पॉलिटिक्स तुगा मरी लेनदोइने एगिदी मोइगी ह्यूमन फीलिंग दो नत्ते आइंगोंदा दरकार ओइदे पॉलिटिक्स सि कनाना पीबनो हवा कोइदा इंडिया दा कोइना तिल्लुबनी एमएसएम ना पामिबा मोटो दो अदुदा यावरिबदुसु अदुनी तिल्लुबदगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯆꯤꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯄꯨꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯈꯣ ꯃꯁꯤꯃ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟ ꯍꯣꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟ ꯁꯥꯟꯅꯩꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯣꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯠꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯗꯥꯔꯇꯤꯌꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜड ꯅꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜड ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜड ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅ greatest democracy in the world ina and the worst democracy in the world kanagi matungina Aristotle gi matungina Aristotle na hairame Greek philosopher Aristotle na hairame khwaidagi phattaba sarkar se democracy ne democracy is the worst form of government and aristocracy is the best form of government sumaina aikoina form of government nainarako matamdane ba aikoigi Manipur se Manipur ki laingak se hojik yam pukse naram ngani ai khange narol sing loi khangam ngani nungai taba laman khumning ba khumbadi yadaba ngangning ba ngangbadi yadaba tawning ba tawbadi yadaba khangjal laga sum laibodo maduna laina amor kadori ba khangjan baduna adugumba laina pokpa mi su dum yawarbani narol marakta sigumba mayam ama aikhoida thoise hujik thoise untold misery haifam khangdaba awabana pik thalabsi masi kadai degi laino nakhoina India da tilubudo madudagi thori bopo ne haba India da tilamdraba ningkha tamna leramaba nasai merger agreement ta Boris Chandra Maharaj na soitoromdraba adu orgadi aikoi ningkha tamna leramba yai hebe wani madudadi aikoina decision making se warrior se akoi logjaba yai hojikti aikoina warrior long ngambro hojik sida leiriba assembly da leiriba mantri phatri mayam se sina aikoi gi warrior long ngambra wa ngamde wani adugi chain reaction am laise neo colonialism harisni neo-colonialism की perspective of Malaysia कोई तो नहीं ना बता मसी कदाई दे नोइदा कोई ना इंडिया दे तिल्लु बसे मसी की mahini impact ne ba aduna 15 October da 21 September da soi tawre 15 October da chana ba hore adugi merger agreement ki yam nungai taba thodok yam leikhi madu toksi yam sangdokrani tan chaba amada angan ba amada phajna ai haige adu maina tin graba matung da haujikti aikhoida punna leminaramba aikoi masen chingtam nungsinaramba ko nungsinaramba harise matam amadabudi international warfare taunadana ko lan taunadana mitei leipaki singason munna bo honarakhiba wari kayam leigre ko adu to ase aikoi masen punna leiminaramba se chingtam ga masi yam phajana leiminarami haibase madi aikoina puwari de lei khudam moina aikoi nation state amani aikoi ki kingdom si nation state am oirameba Southeast Asia da matik mayai mangan nine palamba khagi ngamba ka kaina khagi amba harise san state joy toromini Yunnan joy toromini asigumba joy torambagi wari lairik phaja phajana idna thanamini koina takhel ngamba tekhaw ngamba ko Assam joy toromini tekhaw koromini takhel ngamba Tripura joy toromini sigumba mayam singasi aikoi gi record leiba ngaktane asuk matik mathauna leiba aikoi gi ireiba gi damakta phajana mathoi pamu bu ki dina ngaktana lermiba koi gi ningthau singado
मधु लाइबक थीब थौदो अमदगी अखोइना पॉलिटिक्स ता ngakta su tainaba yade ko ai madugi maram su pirke अखोइना ngasi amaga tinaba yadrise nang mangi nang sengi nang wangi nang nemi haidna khaido ibase का सिस्टम की सीधी पॉलिटिक्स की वन नत्रे रिलीजियस सिस्टम दोनों खाइदो रखने नंगे नखो चाब यादी आई याम लाइबा वहां हम हंगे वा आंगोन खमो नंग ना इसा नुपी यमना बामो नमद ओ ngen khalo बामो नो पा मदा नंगे नखतो बामो नो पा दोना सागद्रो बामो ने मुंगदुना करीगिनो बदो करीगिनो हाइबने सी अखोइदे हंगदेबा आइदि हंगेबा वाई मंगोंदा करी अमांग ब यावगेबा मेते नुफिदुदा मोइना सादेदो मोइना के वांगेबा सी थिजनदेबा खोइदे हंगदेबा एज इट इज मोइना यारमनिना मोइगे सिस्टम निना मोइना यारमनिना ना कोइ तुमिने लेयाबा सी थिजनदेबा सिनेबा कोइना सोशल रिवोल्यूशनरी से नौमाई पायरग लान हो खतबु रिवोल्यूशन कौदे सोशल रिवोल्यूशन खुनाइदा अने मवांग खाइबा जात बिजात खाइबा सिगुमा मयाम सिंगसि मुथनब होनबगी अवोन पुरनब होनबदु सोशल रिवोल्यूशन कवे मधु आइखोय होनदियाबा मोइना हाइरमिना अदम चुममनी आइखोयदि अनेम कांगबुनी मोइदि अवांग कांगबुनी अदम लैथोयावानी कदाई दे यावगे ना हंगदी पुथोप ngमोयब नोइना असुमाइना लाइबा सोशल कनो से कस्टम हाइब तारे को अखोयगी इंडिया दा पुल्लु बदगी हाइगेरा अखोयना कन्वर्सन तौबदगी हाइगेरा अदुम हाइजरसनु तौबदबु बस मदु हेन कंसल लिसे इंडिया दा पुल्लु बदगी हेन कंसल लेवा अदुना अखोई हुजी फ्रेम वा एग्रीमेंट ना नागा तौनरीदना हुजी से मोय मधु वारी सानबदु याम थुना सोल्यूशन पुरौ नागागी ना मोय कन्ना तक्सलिदना सोना कुकी सिंगी होमलैंड तालिदना अखोइना करी तालिगे अखोइना करी तालिगे बंगते यंगसी लमसु लोय मांगसले मसी कदाय दे थोरैनो हबदा अखोइना भारत तिल्लुबदो सोय तौथोबदो अखोई भारत की नागरिक सिटीजन सोई तौथोबदो मदुदगी थोरक्पा इम्पैक्ट तुनेबा इम्पैक्ट से अफब इम्पैक्ट नतेबा यामना तमथीबा यामना सांगना चेन रिएक्शन लेगदोबा इसा इशू फाउद लोय लेहगदोबा अदुगुंबा तमथीबा लाइना मनेबा महिक मनेबा ड्रग न पुथोइबो महिक तो अदुदगी सीगी इंडिया की नियो कॉलोनियलिज्म की मखादा पिरीबा साफूजे मसने हेलेवा साथीब लाइनादी मसी अखोई करमाई तौदना ngakadage to put up with this Indian neo colonialism mandabane होजिक इंडिया की गवर्नमेंट तौरीबा मोंग से मानदबनेबा याम फजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोंदना नुपी लोय हाले हाँ नुपी हालिएबा कदाइदा बचाओ नो सिदबु करिनोबा मखोई फेवर द खोइना ngang दोइसे कइनो वादा चुमना ngango गारंटी ओरगदी गारंटी दु तवो अर गुजराती मसा गुजराती नुपीनी मितै नुपीनी अदु नुपीनी हाइगनोबा बेटी बचाओ आदि बेटी बचाओ वादा अदु माइ ngangeबा फगी फरांग मालदना nगाव फै मालना मखोई मरांग जोम जोमगा कइनोगा तौरदना यामना हाइनदे हवानिदा अदुमाइना ओइदबा सिनबदुदी मसासु गॉड मैन सारदना सिगुमबगी तात पातसे मासु पिबाफमदी नतेदना नौम नत्रगा नौमदी मनमोहन सिगरे हाना प्राइम मिनिस्टर ओरमबदु मासु सिगिनी सिगिबा मतमदुदा मागी अरानबा तौरमबा अमोटबा मयामसिंदु लोइना फोंदोरकनी अद हाउसिंग मक्ति अखोइना माना शक्ति पाइरिमनिना अखोइना करि तौबो ngamgeaba aduna hausik laiminariba अखोई की लमसिदा है तारे को मणिपुर सिदा लैमिनरीबा मसी काइथरई बसे तिनबे यादब से मसी करमाई तौना कोई पुंजन गदगे हवानी
इंडिया दा कोई तिलेरो इसे हार का पुन बयाद हो रहा इंडिया दा पुन घरगा अखोई कर मायना पुन बयाद हो नोबा नगाना तोंगा ले जर के हारे कुकी तोंगा ले जर के हारे मिते इसी करमाई तो दो नो सीने आयने याम कन्ना तो इन हंगी बो हंगदी इंडिया मनुंग दरी संग रहा अखोई से अदुबो मधुना मरम होइदना मसे मसे तारे चुमे हौजी मसे मसे तार से कमाई तो पुंसन दोय नोबा रे इंडिया दगी अमुक अखोई से निंग तंब ताल सिरा हाइबसु यागदो सु नत्रे तान बदी यावरी को अदो अखोइना यारो यादे हाइबदी यादे को मधु मखोगी वांग लोल फिलोसॉफी सु तुम लेजबनी तानना बगी मधु अखोइना कन्ना ये लुबा मसु nganguबसु यादे पामगसु अखोइना पामगसु मधु ngamgadra हाइबा वहंग अमा कन्ना होटपम संगे अखोइना थिंक टैंक अमा संगेबा असुमाइना हुजिक पीरिबा टॉपिक सिददी मखोइबो अखोइगा पुन्न लेमिनबा हाइबसे कर्म मतमदा यागदगेबा ngasi बावदा अखोइना बिग ब्रदर की रोल लौरी मितैना नागागी ओइसनु कुकी ओइसनु कबुई ओइसनु मरिंग ओइसनु लैरिबा अपिक अपिक ट्राइब सिंग द पुंजनबु होनबदा अखोइना बिग ब्रदर की रोल लौरी हौजिति ngamdrena अखोइसे पुरा मसे 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 तादना अखोइगी कनो सोइबदो तरपोंदा अखोइ हैसोइ सोइबदो अद माइ सोइरेबा मितै सिंग सिगुम मतमसिदा अखोइना करमाइ पुंजन दोइनोबा ngangbudi yam ngangi अखोइ अपुनबगी सक्तम अतैसु दम ngangi अखोइ पुंजनजी सुक्या याररोइदबा पुंजी हाइबो वाइसिमा अदम सिनरियबा फदियाम फजबा ताबदसु याम नुंगाइबा ओगेदोसु मानबा ओइदि ओइरोदबा पुनबा हाइबसिमा यारो हवानी ममांगागी मतमदो ओरमगदी यानेबा हौजिकति यारो हवा नागाना अखोइ तोंगा लेजरगे हाइरे कुकीना तोंगा लेजरगे हाइरे अखोइना पुनजेना मोइबु कौदोरिब्रा हौजि सिदिसिदा अखोइना वखल यामना थादबम संगेबा यागदरा यारोइद्राइना अदु मसि थोरिसे अखोइना पुक्से नादना मतम अमदा अखोइना इंडियाना तिल्लुबगिनी हाइना पुक्से नादना सुम लेरिसराबा हुजिक व्हाट इज टू बी द नाउ अखोइ के दौक ताबगे हवा अदुनदी इंडिया की न्यू कॉलोनियलिज्म की मखादा पिथरेइबा ड्रग की मसक मयाम से तलब खंगदे सुरूप खंगदे यू खंगदे जर्दा खंगदे खैनी मयाम सिंग से मसी नखोइना खंगदबा मना मसी मयांग सिंग ने योनबगी वानी थादरेइबा पोसिदी इंडिया की न्यू कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी की मखादा पुथोरेइबनी को सिमदि खंगो मदु मतम अमदा KCP RPF न सिंगबना मधु मांगनबा थुगाइनबा याम होनरमिको कोइरे अदु हुजि ngamdre नुपी अखोइगी कनो चाबदो अखोइगी जडा चाबीदो याइरिने का कन्दना याम तौरमेबा नोइदि खंगमरो अंगांग थीनो ओरंगिनी असुकी मतिक ड्रग से मांगनबा होनरमेबा अखोइगी खुलाई पाइबा नाहरोल सिंगना अदुबु ngamgideaba ngamgidabagi maram layaba ngasagi phujalaiba neo colonialism ki india ki force se masi chinjakta gogi posemi ba scheme mayam sing ki through da scheme mayam sagali se sigi through da loina mak yaura bane wani neo colonialism se sikanaga manar ga tawrino aikoi gi thikadar ga mantri ga अखोगी मंत्री सिंह अफबनती ने मोसु यावरी बने सिगी करप्शन सिदा आई ngasa हाइबदो लायेंग बंग वारदबा लायेंग बंग मरोइदबा ड्रग फनेमना हिदाक फनेम कापसु फरोइदबा अदुगुंबा लाइना मखल अमनेबा करप्शन हाइरिसे करप्शन से नियो कॉलोनियलिज्म इंडिया गवर्नमेंट पुथोकपा महिक अमनेबा मसि लोई कापसन ग्रेबा अखोगी मंत्री MLA mayamda adu nadi karmai ta uduna masi phanba ngamgadagi haibasi ai ngasai lakadoriba poindo political consciousness laiseba. See, coming to the point,
mayam sibo khoina mangan si ngasai drug mangan bado chada bado likewise khoina corruption mangan si yaradi corruption bribery nepotism favoritism hairiba lol singse khwaidigi hena mahi kanba mayai kanba poni ko masi kawgano masi thugai si mangan si harigadi khoina kari tawba tai ngasai gi right to vote hairisu ko ai gi vote se maman khwaidigi wang bane mi political values singi manunga khwaidigi wang ba political value di right to vote na wa nang nasagi freedom lay naning tamba lay ri dudi sida thada oina haibi abro mina sida namo congress namo bjp da namo haibi abra ba adudi nang se ai yamna lai ba khodam pira ge ba koina khangak pada madudi nang se freedom yaudre ba political man namo ina nasa si lawa ba nupi su nupa su ni koi haisi hauji ki matam sigi matam social man nataba बहुत थादरम दाएगी भोट के मतलब से नम political man ओयोबा political man नम ओएगे हारे कदी political man नम न तबगदा बत्थाबक तो मागी duty function करी ना होबा that you have to know your right to vote नंगी right to vote से यो लोई दौने पालिसिंग अनी दा पालिसिंग मंगा दा यो लोई दौने याम न ममन तांग खरबा पोने एगी right to vote से right एबे से हक कदाई फंगदोइनो सिबो आइगी फंगफम थोकबा हक हाइबसे कायदे फंगदोइनो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबने आइखोइ खुदिमक्ता मसिदि नंगना योनथोगा पैसा लुपा लिसिंग अनि खकिदंग त योनथोकबा यारोयाबा मदो सेक्शन न लून थमोवा राइट टू वोट से नंगना सेक्शन न थमबा सेक्शन न ngaktna chalaba do ide nangna political values re khangba kawreaba adu orgadi corruption leroi kaiguma makal amatagi adugumba amot pamta leroi ba adu orgadi citizen singse loina mak afaba citizen oirane ba aduna aikoi se na khoi se afaba citizen natri ba afaba citizen oidri gai afaba lengak laoi afaba lengak laktrgadi afaba mla mantri laoi ado di lebang ado mangani si logic niko si masana tabadu logic tu ne awa aduna aikoi na isa na political values khangaba right to vote masa khangaba ado idi mantri duna lo policy manga pisunu ne nangi paisa leite yum da sak saningai leite hargadi lawtho bodi thadaruno gyan tai ko e hersa lila di tare पैसा येनब लाइबदो पैसा पाइतविने मा भोट कानना बा येनब लाइदो पैसा लौथोबा भोट थादरो पाप पुरोयबा पाप तो आई पुबुगे ज्ञान दारबा अदुना आइना हाइरिबा पॉइंट दी पैसा से लौगनोबा आई सना हेले ngasi sak saningai leitiena lupa lising manga do mangondagi lorga ai chara ambi konare yen thongom charani adu toruni haibagi wakal khanganoba मदुदी याम पिकपा याम न खूबा पेरोकियल ओइबा आउटलुक ने पेरोकियल आउटलुक लेरी खै डेमोक्रेसी चौखलोय अदुना अरोइबदा आइना थमनिंगी से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से आइकोइ लाइसेबा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से आइकोइ करमाइ तौना फंगदगे न आइकोइ मसी याम फजन एक्सरसाइज तौसेबा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेतरबा व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाट इज वोटिंग राइट हाइबसिंगसी खंगद्रगदी कॉन्शियसनेस लेद्रगदी आइखोइ गुड गवर्नेंस पुरकु यारोय हजि मोइना यावंगांगिदना गुड गवर्नेंस का कायना मावा लौरुनो खोइ मावा लौदे गुड गवर्नेंस कदादे थोरकदोइनो मियाम सुमन्नबा ngangbो वाहिनिको मियाम सुमन्नबा मासे सुकलौ लौगनो politicians should not be trusted sima kauno isalaga thamo politicians should not be trusted sukha thajaba yade ngasi amangangani ngasi magi marup oibado hayeng magi yekna boini ngasi yekna boibado hayeng marup oini aduna ai yamna sangna di ngangning mani adu mamsala banina matang swaisida aina ngasagi kaina do khoigi indian politics se sina ekoida piriba impact se sapu se tillu bagi sapu se
मसी खितंग खंगमिनसी खंगमिनसी खंगमिनबा हाइबसिदा यामनादि लुइको अदुबो खंगमिनबा हाइबसिदा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेरगदी आइखोइसी मकोइना एक्सप्लॉइट तवे हाइबसिमा कावरसी इंडिया ना आइखोइसे थर्ड क्लास सिटीजन ने मसिम कावनो अतोम्बिगी मसाना नत्रगा लोनबिगी मसाना करमबना माबु लूना तवी करमबना माबु लूना तौदे हाइबदो अदुमाइना अखोइ इंडिया गवर्नमेंट अखोइबु अतोम्बिगी मसा दौना सिनबने अदु ओरगदी अखोइ पियंगद्रो नखोइ पियंगद्राबा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट तौरगदी पियंगद्रो अदुना कैनोम तौबदा अखोइना नुंगाइत्रिसे इंडिया गवर्नमेंट ताइनरिसे मसी करिगिनो हाइबदा अखोइसे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट तौरियाबा इंडिया गवर्नमेंट थर्ड क्लास सिटीजन ने खुदम अमतंग पलमगे इंडिया दा मर्जी एग्रीमेंट अखोइसी पब्लिक सर्विस पीबदा एनकरेज तौने ना यावबनी आर्टिकल आई की क्लोज 3 दा अखोइसी अदुगुंबा सर्विस पब्लिक सर्विस अवांगबा इंडियन फॉरेन सर्विस कुंबा सिगुंबा चंगबदा एनकरेज तौने ना याम फजन यावरिबनी ngasibaवदा फॉरेन सर्विस की मी मद खंद्री तांखुल अमदि खनग्रे को बोब कथिंग आइना इहान हाना बर्मा दा ओइखिबा एम्बेसडर अदु ngasiबावसिदा मितै मसा अमत्ता फॉरेन सर्विस की अमता खंद्री सिगुंबा मयाम सिंगसे अखोइ नैनसी खंगमिनसी अदुगा तानबा याबा तानसी अदु खंगमिनबा याबसे खंगा मतुंगदा अचुम्बा थबक लोमदा अखोइ खोंग थांसिनसी सी हारगाइ मतंग स्वादा टेंशन जगी फंक्शन असी लोशिलपग लोइना लोइना ना लाकपेरीब इचिल नाउ सिंग अमदि डाइस सिलेक्शन बेरीब ओजा अमदि लोइना लोइना यामबबु थागत परफॉर्म सरी कनोम तक निक्सिन जगे हयेंग दि रेगुलर क्लास तौगुनी को इचिल नाउ सिंग हयेंग दि रेगुलर क्लास तौगुनी तुगा ngasi MSF Manipuri Student Federation na pangtok sariba drug campaign asibu mapung phan bibigi damakta थागत परफॉर्म सरी मयामबु कने नंगवाई जाथां लौजर